depresija. Depresija je samo poziv tvog unutrašnjeg bića, tvoje duše na rast. To je samo nečega previše premalo je tebe za sebe. Kompresija je nastala, previše je nečega. Čime god da se nosiš sada, trenutno, u toj situaciji gdje se sada nalaziš, to je poziv tvog unutrašnjeg bića, tvoje duše. Kompresija, nečeg je previše. Hipnoterapija ti jako puno može pomoći otkrivati čega svega nosiš u sebi, čega svega si puna, čega svega ima u tvojoj podsvijesti, čega svega je stvorilo tvoje unutrašnje dijete, a sada čeka da to otkriješ. Na tebi je da to otkrivaš. Na tebi je, a ne brini, unutrašnje dijete, tvoja podsvijest, ljubav te gura u smjeru da se to oslobodi. Ok? Bez straha. Iza toga je strah. A ljubav te vodi kako na to mjesto da se oslobodiš tog straha, srama, krivnje, što god da ti stoji sada na putu. Tu je s razlogom, na tebi je da to otkriješ.